والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخواني آبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة وأنهى آماي القياصرة، فنقلهم من القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الأطفال إلى مقاسات الديدان، ومن التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرغ في ألوان التراب. يتي الله o waɗo ko faala, o hoynirɗo dundarankoɓe jabbaruɓe, o hoyniri ɓe honnum mayde, wonande gomɗinɓe ɓen o fowtiniri ɓe mayde, wonande ɓen tracenoɓe programme ji ɗuɗuɗi, miɗo waɗa ɗum ɗo, miɗo waɗa ɗum ɗo, o darniri ɗen tracande ɗum ɗon mayde, o eggini ɓe ka galleji maɓɓe, sera piriji e otoje maɓɓe e ɓeygureji maɓɓe, rewɓe labaɓe, o nattiri ɓe ka kaburuji, o itti ɓe ndaygu aduna e ndaygu hettare, o naɓi ɓe e niwre kaburu, o itti ɓe e fijirgol paykoy, o naɓi ɓe e fijirede hara ko gilɗi fijirta o tigi, o itti ɓe e noneji ñameteji welɗi e jaram welɗam, o naɓi ɓe e nder leydi. E yetti o Allah mo reweteɗo o ala siwna kanko, en gomɗini en seedi wondema Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko o woni ko immina e men. En tori Allah kanko wawi kanko jogi yo waɗnde yewtere nde wonande yewtere ɗo wonande nafoore men en fof meɗen, hara woday ko ɓeydi en. Eɗen tori Allah, ɗo tori kadi mi wonɗo yewtude o, yo Allah okkoran ko tawata e ko mi heɓay nafoore e min mi ɓurta wajitade min kadi mi wonɗo yewtude o. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓayɓe landama suɓagol hakkude gurdan e mayde, ɓay woni hewti kaɓe arana ɓe waali ka dalki maɓɓe, ɓe nawni, ɓe fooyi ko tiiɗi. Nene Aisha ɓe fillo, ɓe nani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam heɓe maaka balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la, ko ɗoni mi suɓike yawgol ko Allah towuɗo on, mi suɓike kawtal Allah ngal. On tuma nene Aisha ɓe maaki, wo mi anduno o suɓotako en, mi anduno o suɓotako en. Annabi Musa ñande malaikajo ƴetto wonkijo on ari juhimo ka nder suudu, Allah no okkornomo doole no jantirde noon ka alqur'ana wondema o lappuno goɗɗo ko ɗon ko fure on hocca. O hendi malakul mawti jaɓo wonkijo on, o piyi on o bonni sengo yeeso ngo, on immi yehi ka Allah, o inni Allah imminilan ka neɗɗo mo falaka mayde, o jokkinilan. Allah watti no wonirno noon, o inni yiltu kam makko, innamo ko ayo Musa, ƴettu jungo ma ngon fawa e guri nagge, woni ko wuruma ma mi wura, ber ko juuɗe makko ɗen suddi kon fof muɗum leeɓol be, mi wurnamo ber ɗum ɗon, ɓawti ɗum ɗon noon kadi ko mayde. Malaikajo on ari yottini, o inni hi joni noon simi mi wuuri berɗilleɓi ɗon fof muɗum ko honɗum heddi, o inni wo haray ko mayde nden kadi ko ɗum Allah nulimmi, o inni ƴettuki joni, wonki kin ƴetta o laati fure. Haray hande darsu men on ko fi mayde, egginama e Bukhari, hadis on ko fillimo ko Abdullahi ibnu Umar, Abdullahi gueɗal Umar ibnu al-Khattab radiallahu anhuma, yalla o yurmeɓe ɓe ɗiɗo. O wi womi nani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam eɓe maaka, o wonu ka aduna ɗo wastay woni ko a koɗo ma ko a taƴitowo laawol. en fof eɗen andi ɗen inna fulan o koɗo ko caawa. si yawti ɗon misal ɗin mangal wastay ko a taƴitowo laawol, alhamdulillah fewne nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makayno nde makande maɓɓe ɗo hari feewi ala. kono en fof eɗen andi so en ari en tawi feewi boɗe ko en daroto, eɗen andi ko dartoɗen ɗon ko ɗum ɗon ton gaali en, sabuna ko miniti on gokku tunni haray feeji ɗin iwi ko woni rouge ko garti vert en yawti, wo ko noon neɗɗo duwa wonirde ka aduna ɗo. On tuma Abdullah ibn Umar wi
wo awa kanko mo waajo neɗɗo o si tawi woni iɗa mari golle ɗe hanuɗa waɗude bimbi wota inno habboto ñalorma ida amsayta fala tantadiri sabah si tawi woni ɗa jogui ko waɗata ñalorma ta inno habboto ha bimbi wa ida asbahta fala tantadiri lmasa si tawi weeti golle ɗe duwaɗa wadde ɗen bimbi ta inno habboto ha ñalorma khudh min sihhatika li maradik ƴettu e cellal mangal gollana ñande nawnuɗa wa min hayatika li mawtik ƴetta gurdam maɗa gollana ñande mayɗa woodi kadi ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waaji en no wonirte o aduna ɗo ɓe maaki akthiru bi dhicri hadimi laddat ɗuɗɗine jantagol ko kupata belendeji aduna no ɗi wa'iri wo hadis ɗimmo on ko inni akthiru bi dhicri hadimi laddat ɗa ko daali ɗa ko daali ɗum ko honno woni ɗum ko kupata belendeji aduna ko mayde nden ko o tigi jokkunowo si nden ɗon yewti o tigi haray piiji ɗin fof majji ɗi boni yo Allah taw noon ñande hewtan en hara kon yaafaɓe on tuma fal mawtu sabinu la budda lana anna murabbi mayde nden haray ko feere wo ala ko be rewen e ngol laawol ɗon sabuna ko Allah dalika alqur'ana ko o tagi mayde nden taw si o tagi gurdam ɗam halaqal mawta wal hayata o tagi mayde nden taw si o tagi gurdam ɗam wal mawtu babun mayde nden ko dambugal la hilata lana an nadkhula en ala feere si wona en naatay e ngal dambugal ɗon kam min marratin yamutu l asdiqa ko laaɓi jelu weldiɓe men laatoto fure woni koye nodde haalane ɗen ma hara koye tawde men tigi ɗum waɗata wal aba ma baabiraɓe men wal ummahat ma neniraɓe men wa gayrihim ma ko nanditeɓe ɗo hal sa'alna anfusana limadha matu en landike hoore ko e men enen ko honnum ɓeɗo waɗi ha kamɓe ɓe maayi wa madha fa'alu ko honnum ɓe huwitata ko ɗum ɗo wonata saabu wonkiji maɓɓe ɗin ƴettiteɗe hara enen hiɗen ga mo otowal no neminade mo ñamete moƴƴo mo ɓeygureji e sonnaɓe mum kanko mo neminade oɗa kanko o ƴettitama hara oɗa o bonnu ko saahi makko woni hewti joni noon on saahi makko hewtuɗo ɗon ko yiltoray noon ha ara hewtama an kadi joni noon ɓay Allah waɗi ɗum ɗon hewtali taw ko en préparano woodi goto e moƴƴunoɓe ɓen ko innete kon salafu salih ñande o daari o tawi ɓernde makko ɗen ha o hutitike si tawi komo kanko tu woni contrôle ude e so tawi ko cheytan woni contrôle de mo jasi ƙaburu ka galle makko mo ƴetti koko honenete koko wallinirte wa alluje ni kono ko ɗum kamɓe ɓe watta ka ƙaburu si ɓe jasi laadi on o ƴetta ɗum ɗon o naata ka ƙaburu o ƴetta goɗɗum o fawa e hoore makko ka nder ƙaburu nder ton o miijito way ñande goo ko ni dow ɓe addirtanmi o wulla toon o wulla toon o wulla toon o inna rabbirji'ni la alli a'malu salihan fima tarakt o ƴetta aya mo mayɓe ɓen wowlata on kanko wurɗon Allah o ruttan ka adna mi golla golle moƴƴe ber ko heddinɗalan ka adna ga fi komi tawrama o yalta ka gaburu o hetta ɓernde makko nden o continue a gollugol golle makko moƴƴere kayfa anta ya abdullah ko honno wayirɗa an yo jiyaɗo Allah kam min marra tasta'idu min fitnati lmahya walmamat ko laaɓi jelu insinotoɗa e nder ñallal ngal yo Allah dande jarrabuye gurdan jarrabuye mayde fitna adna e fitna mayde laaɓi jelu waɗata ɗum e nder ñallal ngal si tawi ino woodi waɗoɓe awa si ala waɗoɓe yoɓe yilto ka juulugol si o tigi gayni tahiyatu lillahi juuli salatul ibrahimia allahumma inni a'udhu bika min fitnati mahya wal mamati no tawa e mum wa min fitnati azabil qabr wa min fitnati azabin nar wa min fitnati masihi dajjal mo ala no wadde o yo wattan hiila kun ɗon hino ɗon ado o tigi salminde o tigi no duwa wolde ɗum ɗon joni ndaren e nden nokkure nde o tigi wona waɗoyeede ko jasugol gayke kan sabuna nela sallallahu alayhi wa sallam hiɓe tindini en ko honno jasirten gayka ka surrete ɓe inni allahdu lana wa shiqqu ma wal hufaru li gayrina jasugol ha gayka kan ha gayna waɗa jiifa hun ka fure on sorne wo ɗum ɗon ko fi enen julɓe ɓen jasugol noon gayka simple ɗum ɗon ko fi ɓe wona julɓe ɓen joni noon daare julɗo on kanko koye jasi ha o sorne oɗa mo wona julɗo on kanko koyo walliniri ni e nder gayka kan
ɗon ko teddingol. Kono si innama ɓen ɗon ɗiɗo yo yaltu ko hombo wattoto yaltude ko o waalorɗo ni. Kono noon ɓayi si tawi woni goɗɗo sornama ley toon haray kanko tigi tigi on haray yo Allah wallu mo yeeso to moƴƴira mo. Allah daali ɓay woni neɗɗo on o surrama raja'u wa tarakuk, ɓe yiltike ɓe accima ka gayka ɗo. wa fi turabi dafanuk, ka nder leydi ɓe surruma. law zallu ma'aka ma nafa'uk, haysi ɓe wonduno e ma nder ɗo hande ɓe wawanama fus. walam yabqa laka illa ana, luttanama ka gayka ɗo siona min Allah. wa ana alhayyu alladhi la amut, komi woni wuurɗo mo mayata on, komi woni wuurɗo mo mayata on. udhkur dhunubaka, andutu bakkatuji ɗi waɗɗa ɗin ayo jiyaɓe Allah. wabkiha ya muznibu, wullu e Allah yo yafanoma kala ko waɗɗa e bakkat. lan tansahul malakani, malaikaɓe munkare nakir ɓe yejjitano windugol. hina nasitahu, ɓay an a yejjitino heɓi duuɓi a yejjiti, kamɓe ɓe yejjitali. bal athbatahu, ɓe winduno, ɓe waɗi leer, ɓe waɗi ñalande, ɓe waɗi hitande. wa anta lahin tal'abu, hiɗa jokkiɗa fija a yejjitino eɗa waɗno goɗɗum ɓawoto. warruhu minka wadi'atun, wonkima no waynoma seeɗa seeɗa, sabu na ñallal feƴƴungal wonkima kin hino ɗuytade. aw da'ataha, an kadi yiɗa wayno wonkima kin. satarudduha birragmi minka, a ruttayki ka joom makki, yiɗuɗa a yiɗa. wa tuslabu, nangoyɗeɗa. wa ghururu dunyaka allati tas'a laha, o adna wonɗoma ɗaynude ɗo. darun haqiqatuha mata'un yadhabu, ko galle ɗe tawata ka gonga newende majje on koko lannata. allaylu fa'lam wannaharu kilahuma anfasuna tu'addu wa tuhsabu, jemma ñalorma kala ko fofuɗa ɗum ɗon hino limede. simo jogino 1 milliard ma 10 000 milliard fofango, ko noon ɗuytorta seeɗa seeɗa seeɗa. no andirɗa seɗa jogino 10 euro ma 15 euro ka téléphone ma, si a noddi 3 minutes Mobistar ƴetta ber 3 minutes, ñande go tum ɓe inama ko ɓe désolé ha luttira mbuɗi ka téléphone ma. ko noon balɗe ma ɓen ɗuytorta seeɗa seeɗa seeɗa. Allah daali kalla falawla idha balagatil hulquma, ko honno noon joni si mayde nden hewti ka becce dow ga, so tani ke yaltoygol ka dande, hara musidɓe ɓen fop muɗum hino ɓaadi away yayi ndaron kaarijo sattirama hande nini mo tampi. Allah daali wa antum hina idhin tanzurun, hara hiɗon jooɗi hiɗon ayna o. wa nahnu aqrabu ilayhi, meɗen ɓuri on ɓadade o minkum walakin la tubsiruna, ko woni onon on sutaki. falawla in kuntum ghayra madinin, ɓay ɗon hooli wondema mayde ala ruttagol ka Allah ala, tarji'una ha ruttemo awa tawmayo in kuntum sadiqina, so tawi koye gonga won ɗon. wa qala jalla wa ala, Allah daali aya go, wa ja'at sakratul mawti bil haqq, sulande mayde nden nde ari ko gonga ko kayre tigini. miɗo wowa musede kono sifa nde musede ɗo ha mi musaka nde ɗo, ha eɓe wowi tampude kono nde tampande ɗo hande baɓen ɓe sella ma nene ɓe sella ma koto ma weldiɗɗo an on no mi yirimo ni hande tigi tigi on kara han ɗum ɗo accirta mo. wa ja'at sakratul mawti bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid, aw laatakiɗa doga nde ɗo, ko so tawi koko laworte koyɗe doga, kono ko koye ɗen taw woni wawata sottude hay kaɗe waali ɗon. si ɓe pottinte ko kamɓe pottinayma, ko ɗe ɗon holorɗa dogugol. idha kana alhabibu almustafa sallallahu alayhi wa sallam, si tawine laaɗo sallallahu alayhi wa sallama inda mawtihi yamsahu wajhahu bilma'i wa yaqul, hiɓe ƴetta ndiyam ɓe mowla yeeso maɓɓe ngon, hiɓe maaka allahumma hawwin alayya sakarati lmaut, Allah hoynanan sulande mayde. famadha nahnu sali'un, enen ko honno enen si tawi mo Allah ɓuri yiɗude o sulande mayde ha ɓe maaki adde hibbollan ndiyam ha hibba siyon hoye jeeɗiɗoy, no firirten noon enen siyon hoye jeeɗiɗoy ɓe inni yoni ɓe ƴetta goɗɗum ɓe mayma ɓandu maɓɓe ndun ɓe inna Allah hoynanan sulande mayde. enen kan haray ko honno, yo Allah hoynan en sulande mayde, o moƴƴinana en ko woni yeeso ton.
ida dakhala lahzatu l akhira si hewti saayi waynondirgol ngol yaqulu lmalaika kulluhum malaika ɓen fof mo kala ko halfina e feema o wiya dhahabtu sharqan wa garban mi yehi ka funnange mi yehi hinnange si tawi komo ndiyango inna falam ajid laka ma an tashrabu mi heɓanalima ndiyan ko yara siko mo ñamete on o inna dhahabtu sharqan wa garban falam ajid laka ta'aman ta'kulu si tawi komo fofangongon o inna dhahabtu laka sharqan wa garban falam ajid laka rihan tatanaffasu mi yehi furnange e hirnange mi heɓanalima ñamete ko ñama mi yehi hirnange e furnange mi heɓanalima ndiyan ko yara mi yehi hirnange e furnange mi heɓanalima fofango ko foofa ko on tuma nanete o yarnama ɓeyna suki si o yarnirama ga si yaltirali ki gella ga o yaltira hella ga haray arsike ma o lanni ka aduna ga angon o waynodiri yo Allah taw yeeso toon no moƴƴani o tigi wal insanu hinama yamutu yandam ashadda nadam neɗɗo si hewti ko maaya o ninsayɗe sifa mum ala sabuna kala ko waɗi kon fop muɗum ko kanko tu wona landitoyeede dafa a accay 1000 milliard ko ɓe luttinɗa ɓawo ɓe woni weltade kamɓe ɓe andi ɓe heɓude jawdi ndi ɓe yankanaki Allah taw kono nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam landorno noon sahabaɓe ɓe maaki ene ko hombo e mum jawdi mum ɓurani ɗum ka ko jawdi ronowo ɗum ɓurani ɗum ɓene a nelaɗo men fop ko jawdi amen ndin ɓuranimen hina jawdi de ndimin ronete ndin na ndin ɗon ɓuranimen ɓe maaki awa jawdi mon ndin ko ndin ardin ɗon ndin ko ndi ittuɗon sadaka waɗɗon fi Allah jawdi ndi ronete ɗen ndin ko ndi marɗon innuɗon fi haaju hoy mon ñande malayika ñoƴƴi on ndin ɗon ko ndin ɗon woni jawdi ndi ronete ɗon ndin ndiɗa ndi naɓuɗon fi sabilillahi ko tawata fi julɗere ko nandete mum ko ɗon woni ndin ɗon woni nafayndi on ndin egginama e sahabajo goto inneteɗo Bara ibnu Azib qala o wi qala alayhi salatu wassalam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki hari ɓe wondi e sahabaɓe tawi ɓe yiwi julɗe surrugol ɓe inni ɓe maaki istaidu min azabi l qabri moole Allah immorde lette qabru sahabaɓe ɓe maaki allahumma inna naudu bika min azabi l qabr ɓe maaki kadi istaidu min azabi l qabri sahabaɓe maaki allahumma inna naudu bika min azabi l qabri nelaɗo maaki istaidu min azabi l qabri sahabaɓe maaki nelaɗo min molori Allah yo o dandu men lette qabru laaɓi tati summa qala refti ɓe maaki wa inna al abda ida kana fi inqita'in min addunya wa iqbalin min al akhira si tawi hewti tamma ko ka aduna ga ka lanna imo fewti galle ɗin meɗen ka aduna e ka lahara darul barzakh nazala ilayhi malaikatun min as-sama malaikaɓe cippo immurde ka kammo si tawi ko moƴƴanaɗo ko honno ɓe wayi beydul wujuh geece maɓɓe ɗin hino hentini hino jalbi wo ka anna wujuhahum shamsu geece maɓɓe ɗin hino wawa so tawi ko nangue hakke ma ko geece ɗen jalbi ma'ahum kafanun min akfanil janna eɓe ardi e kasangue iwɗo ka aljanna wa hanutun min hanutil janna eɓe ardi e parfum ji iwɗi ka aljanna hatta yajlisu minhu maddal basar ɓe ara ɓe jooɗo ha ka yitere ma haɗata kono enen wonɓe ɗon ɓen hara enen en sutaki ɓen ɗon wa yaji'u malakul maut ƴetto o wonkiki noon ara o inna o jooɗo moggo hoore makko nen fa yaqulu o wi'a ya ayyatuhan nafsu tayyiba ko ayo wonki laaɓuki ukhruji yaltir ila maghfiratin e yurmede min Allah immorde ka Allah wa ridwanin e welo welo wo fa takhruju wonki ki yaltira honno fatasilu kama tasilu qatratu min fiyi siqa wono andir ɗon sa yari haydiki kalni e nder gobule no junnitirta no kal weli natirde ka honduko ma kono wonki yotiki kin yaltirta kono ndaare ko newi no hadis o yewtiri ɗo wano kaldi hal koye hoore ɗum ɗon noon ɓuraɗo yiɗede on maaki Allah hoynanan sulande mayde hi jon noon ɓe hula Allah ɓen waɗoɓe ko faala hula hakke ko honno ɓen ɗon kam mayde nden way sen daari hoppi labitaneji goo mi nani hay hella Côte d'Ivoire ga
woɓɓe natiri ɗum islam ɓe wattani hiila tawi ɓe wona julɓe ɓen koye ɓe haɓɓe ka danku ɓe ya jokka haaju maɓɓe to nandirɗo noon bandi no haɓɓe o gerda e danki kin kenen o déplace aki o gerda e makki ha ɓe ara ɓe talan ni ɓuttude hara ko yo haɓɓe juuɗe e koyɗe reedu fof malaikaɓe regilamo ɗon ko ɗum Allah daali nokku goo wo ene on sutaki nde malaikaɓe no ƴetta wonkiji ɓe yadribuna wujuhahum wa adbarahum hiɓe piya geece maɓɓe ɗen no andirɗa militaire no piya ko misal ɓurgal fanɗude dampa ka yeeso dampa ka ɓaawo dampa ka reedu ɓeyna sortu wonkiji maki no ɓuuri e sattirde wonki kin sortor no ɓuuri musirde Allah damde sulande mayde e battane bonɗo fa ya'khudhuha o jaɓa wonki kin fa idha akhadhaha lam yada'a fi yadi tarfata aynin hay memande wotere o memata kita o tuɗaniki kaki wona mo arduno e kasange ka hokke wona hatta fa ja'aluha fi dhalika al-kafan ɓe waɗa wonki kin e kasange mo ɓe ardi on wa fi dhalika al-hanuti on parfait mo ɓe addi wa yakhruju minhu ka atyabi nafhati miskin wujidat ala wajil har wonki kin haray ki ɓuri parfait ɓurɗo fotude on ka adnaga qala Allah nelaɗo maaki fa yas'aduna biha ɓe ƴawida wonki kin ko ɗum waɗi nokku goo ɓe maaki wosi wonki kin no yaltude e ɓandu banadama haray gite ɗen jokkay si wonki kin no yaltude gite ɗen ɗe jokkay ayi joni noon ɓe ƴawda e wonki kin fala yamurruna ala mala'in min al malaika illa qalu ma hadha ruhu tayyib kala dental malaika ko ɓe hawri e mum ɓen ene ko wonki homboni en mba o ko moƴƴira ɗo ne ndaare no wonki uriri ndaare no wonki teddiri kammo arano ngun kammo ɗimmo ngun kammo tatamo ngun ha hewtoya jeɗɗi ɓe fof maɓɓe ɓe hawo ko wonki homboni yaran ɓe wonki ɓen inna ko kaarijo geɗal kaarijo ɓi kaarijo seydi ba ma seydi diallo ma no o yettirawo no ɓuri fotirde noon ɓeyna ko kanko ni giɗo Allah giɗo nelaɗo ɓe ƴetta wonki kin ɓe naɓa dow kala noon asama mo ɓe hewti ɓen ɗon hakke ma ko ɓe weltani o tigi ɓe ɗowtamo ha ɓe hewto e asama hikkiɗo ɗon on ɓeeɗa kadi ɗowtamo mbiye deuxiéme ha ɓe hewta e troisiéme koni ɓe yewtata ha hewtoya ka asama dowjo dow ton fa yaqulu llahu azza wa jalla Allah daala uktubu kitaba abdi fi illiyin winde nde deftere ɗo e nder deftere no inne illiyin ko honto ɗaɓɓitete yi en illiyin e suratul mutaffifin Allah daali kalla inna kitabal abrari la fi illiyina wama adraka ma illiyun kitabun marqumun yashhaduhu almuqarrabun deftere ɗiggamɓe Allah ɓen ko wonna ɓoyte ko illiyin andinaka ko woni illiyun Allah daali ko deftere mandinade ko homɓe seedotonde ko ɓen ɓattinaɓe wano jibrail e mikail e asrafil e wawɓe ano noon ko ɓe woni ko tawata haran kippata sifaki wonki o tigi ɗon Allah daala wa aiduhu ila al ard rutte wonki kinka leydi fi honno Allah daalanno en e nokkugo minha khalaqnakum ko immorde ton woni komin tagi on wa fiha nu'idukum ko to kadi woni komin ruttata wa minha nukhrijukum taratan ukhra ko to woni komin yaltinoy tan o yaltinande sakkitorde kadi fa yatihi malakani malaikaɓe ɗiɗo ara si wonki kin artirama ka ɓandu fayu Abdullah ibn Umar ɓay woni nelaɗo maki yo hadis ɗo o in enene laaɗo harayla wano mi wa'iri ɗo ni ɓe inni hi ma ɓuri no hara hiɗa mari hakkil ɓuri ni beni sabuna ko a anday a iwi to hiɗa nokkugo ni a hewti nokkugo kono ko hoyranayma ko sabu ɓay tawi ko a moƴƴiranaɗo so tawina ɗum a anda a hewti nokkugo ɗo hina hocco cirko yilto e quartier ji inna mi dogi mi laawike mo ma ya egga e nde saare yaha to donc ko musidɓe ma ɓen tigi aru jonnutuma musidɓe ma ɓen ari jonnutuma ala e goto mo fela kamɓe kadi ɓe wawanama fus ɓayna ya luɓɓinanɓe e saare nde ma luɓɓinanaɓe suudu ndu ayi joni noon fayu yu jalisanihi ɓe jooɗo moggo makko ɓiɗo fa yaqulani ɓe wiya man rabbuka ma dinuka ma kitabuka man nabiyuka ma qiblatuka ko homboni Allah ma ko homboni nelaɗo ma ko homboni honto woni qibla ma ko hon woni deftere cippinande ma nde o tigi jaabo Allahu rabbi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam nabiyyi alkaabatu qiblati alqur'anu kitabi
al islamu dini islam o woni dina o jaabo ɗiɗo fop no ardiri noon fa yunadi munadin min assama noddowo nodda e morde ka kammu an qad sadaqa abdi ko patron woni yewtude jeyaɗo an on o gongi ko woodi ɗo fa afrishuhu min aljanna weƴƴitanemo danɗe ɗen ka aljanna addanomo ka kaburu makko wallinomo ɗon waftahu lahu baban ila aljanna dambuɗe ɗen ka aljanna udditanemo aremo suti fa yatihi min rawhiha ko foti kon ka aljanna ara tawamo henum ɓuɓukun e ko nanditi e mum wa tibiha e parfum ji mu'um fa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basari yanyanemo ka kabru ko enen yiyata no faaɗi kono o yanyane ɗum ka yitere haɗata qala nelaɗo maaki wa yatihi rajulun hasanul wajhi neɗɗo aramo ta yeeso ngon no laba hasanu thiyabi conci ɗin no laba tayibu rihi parfum hun kun no foti himo uuri fa yaqulu abshir billadhi yasurruk weltor kon ko welayma hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad ko nde ñalande ɗo Allah fodunoma fa yaqulu neɗɗo surraɗo wi'a man anta fa wajhuka alhasan yaji'u bil khair no mi yirma go yeso ma no hentini ina nanditi e neɗɗo moƴƴo fa yaqulu on arɗo ɗon inna ana amaluka salih ko mi woni golle ma moƴƴe ɗen ko ɗum hatimil asam o lande jeetati fillo ɗen gotum sabutan on o inni o daari aduna ɗo o tawi mo jogii weldiɓɓe kono o tawi weldiɓɓe makko ɓe nanno kelɗin fof to o ɗowtatamo so heeɓi probléme ji gono toon ɓe walli totomo ha yalta siko kaso makko nanditemo wo kono si tawi woni o surrama o naati ka kaburu ɗon weldiɗo makko goto ɗowtatamo si wona goto pet o inni golle moƴƴe ɗen o tawi yo suɓo golle moƴƴe welduɗɗo nafowomo on hedditiɓen fopp yo jogorɓe provisoire o jogiti hedditiɓen provisoire o golli golle moƴƴe ayi joni noon on ɗon inni wo ana amaluka salih komi woni golle ma moƴƴe ɗen fa yaqulu o wi'a ɓay o yii nde moƴƴere nde newende ɗo rabbi aqimi sa'a Allah darnu dargal ngal non mi natoya ka aljanna rabbi aqimi sa'a Allah darnu dargal ngal non mi natoya ka aljanna wa amma al abdul kafir wal iyazu billah amma non geddo on yo Allah dandu en idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah si tawi woni do séjour makko lanni ka aduna ga imo fokkiti ka l'akhirah nazala ilayhi malaikaɓe cippo ka makko suudul wujuh geece niɓɓutuɗe ma'ahumul masuh hiɓe jogii ko neɗɗo piirte ɓe addori wa chandrier kanko ko ɗum ɓe addata wonki makko kimɓe tuɗa e mum fa yajlisuna minhu maddal basar ɓe jooɗo ha ka yitere makko haɗata malaikajo ƴetto wonki o on noon ara o jooɗo moggo ka hoore makko o inna ya ayyatuha nafsul khabitha ko hayyo wonki soɓuki ukhruji ila sakhatillahi wa ghadab yaltir e tikkere Allah e mone hoore mone kadi sakat ko tikkere ghadab kadi ko tikkere ɓandu ndum fof muɗum muusande wotere oyi ɗum sortire no andirɗon noon ko misal ɓurgal jasude kotilno itte e hono nete e kanangi hara noon kadi ko fanɗukum hakke makko tawata no woodi toon goɗɗi gono metti wano noon wonki kin pooɗire o piye kadi e hoore ɗum ayi fa ida akhadaha lam yada fi yadi o waɗata ɗum ka juuɗe makko ayi o ƴetta ɗum o waɗa konko nandite chandrier o ƴetta noon ɓe ƴetta wonki kin nelaɗo o sabaɓe filliɓe hadis on ɓe yiɓo ɓe nelaɗo ƴettiniwa musuwar takkine maɓɓe wo ko ni malaikaɓe watta hara wonki kin no luuɓi dus on noon hay so tawi woni oti ko parfum yarata ko parfum o loototo conci makko ɗin ko parfum ɗi lootirte ka machine hara wonki kin hino luuɓi dus ɓe ƴetta wonki kin ɓe fokkintina ka kammu malaikaɓe feƴƴaɓe wotana kin enne hara ko homboni kadi ɓen noon inna ko kaari jamminoɗo tuppa koya yuppaynoɗo pantali o anditimo ɓe sifo ha feƴƴe si dow toon feƴƴi udditoyama haray ko noon ɓe ƴawa ha hewtoya dow o andi nanen oya o konkanano dow toon ɓe inni ko hombo ɓe inni ko wonki kaari udditana feƴƴi oɗo noon wonki kinki feƴƴata dow toon ɓeyna ko hombo ni ko kaari jamminoɗo ɗum hunde kaari wattonoɗo sen yuppa pantali famina sifa mum alaka aduna ga ɓeyna yoki rutto honto ki yaata si en yiltitike mutaffifina Allah no yewti en
kalla inna kitabal fujjari la fi sijjinin bomɓe ɓen yedduɓe Allah ɓen ko sijjin wonki kina ɓoyte wa ma adraka ma waylu yawma idin lil mukadibin cattal lette wodanin ɓen fennoɓe Allah no yewti en kadi e aya go hollugol dow ton ɓe udditantake lawol ngol Allah daali inna alladhina kafaru laatike tabitiɓen fenuɓe yedduɓe ɓe wastakɓe bi ayatina aya jamen ɗen ɓe yeddi aya jam ɗen wastakbaru anha ɓe mawnintini argol ka alqur'ana jangete par ce que ko ɗum ɗo woni wastakbaru anha mawnintinagol ayaji ɗen ka jangete ɗon la tufattahu lahum abwabu sama dammugal kammugal ngal udditantake ɓe wala yadkhuluna aljanna ɓe natata aljanna o fi kono Allah no acci condition daren condition o sino marsa wo hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat ha ngeloba rewa e wuddere mesalal si ɗum ɗon waɗi kammu ngun udditantemo si o natoya ka aljanna yo Allah dandu en ta ko on condition ɗon habbiɗe natoygol aljanna fa yaqulu llahu azza wa jalla Allah daala uktubu kitaba abdi fi sijjin ɓe winda inde makko nde e yahoɓe sijjin thumma tutrahu ruhu wonki makko kin koyki fere fa tu'adu ruhu fi jasadihi wa ya'tihi malakani fa yajlisani fa yaqulani lah wonki kin arta ka ɓandu malaika ɓe ndiɗo ɓe innamo man rabbuka o inna ha o yiya e geecede hulɓiniɗe o inna la adri mi anda ko woni Allah o inna antuma rabbi ko non ɗon ɗiɗo woni Allah ɓenna mene ɓenna ma nabiyuka o inna ha la adri ma dinuka o inna la adri ma kitabuka la adri ɓenna oɗo holli tigi tigi on o jokkodiranoka ka aduna dow ga ɓe hendomo ɓe hadis on ardiri noon on tuma fa yunadi munadin min assama noddo nodda ɗum ko patron ko immorde ka kammu an kadaba o ko fennuɗo fa afrishuhu min annar addanemo danki immorde ka yiite waftahu lahu baban ila nnar udditannomo dambugal ara ko tongu suti fa ya'tihi min harriha ngulendi yiite ngen aramo wa sumumiha e tooke ko iwata ton kala ko bolle hulɓiniɗe e honenete ɓe waɗoɓe zina e ko nandite mum e ko ɓe sumi e honenete sinti ɗe gandi mono juɗɗe tew sintay na noon defoɓe ɓen kono mono juɗɗe tew sintay konko sintata ɗum ɗon fof muɗum konko luuɓi ɗon artanamo nelaɓo sallllahu alayhi wa sallam ɓe landino jibril yo sifanoɓe fi yiite ngen ko honno alhaali on ton way jibril maaki wo nge yiite nge yiyata nge wuttano duuɓi wulure ha nge rawni peeŋ nge wutta duuɓi wulure nge wojji cos nge wuttita duuɓi wulure nge ɓawle mik ko ɓawlu nge mik jemma jemmini tawata accitama ko a anda wallahi harayɗa huuli so tawi woni sa sottiningal koye ngay ka tippata masi koye hoore mboddi ngeeɗa noon ko niɓɓutu nge bip a da ko on to yarta kosuɗa sutigo inna ko ɗo woni dogirgal o niɓɓutu nge bip yo Allah dandu e natugol yiyete on tuma jibril maaki wo ngen yiite ɓay woni aynoɓe yiite ngen ɓe tagama ko hakke maako ɓe hulɓini wo si goto e maɓɓe yaltitika aduna ga taƴu ɓernde ko heɓeten kon en fof ɓe maaye ko yiwɗemo kon pet en fof ɓe maaye jibril wo luundi wondi ndin ka yiite hara ber go buddum mesalal tufata kon hara ber kenu sifa ɗum ɗon a hewti ka aduna ga fo maaya e luundi on tuma jibril wulli nelaɗo maki a jibril an kadi a wullay enihi hatta mi wulla womi anda ko honno mi battinirta o ayi aali iblisa rewɗo Allah duuɓi guluji 80 ko honto battiniri naka yiite konnun Allah daali e suratu Sad kalannode la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in mi hebbinira yiite jahannama kala on an e kala an wawɗo wana ma mi naada en fof ka nder yiite e se min miɗo andi battane an momi battinirta o haray tigi tigi on e ko ɗum ɗo wullinimi nelaɗo kadi fesi on tuma Allah daali wota on hulumi dandi on natugol yiite eyi
on tuma noon neɗɗo e kana yeesojo aroya ɓawduɗo luuɓuɗo on ara moggo makko inna ko an homboni on innamo komi woni golle ma bonɗe ɗen on ɗo woni wondude e makko leydi ndin inna ala komi ɓurno anjude wano ma Allah tagama farsa e hoore am miɗo habbinoma min kadi ko ñalade an denni komi woni suudu gilɗi komi woni suudu ɓittendi komi woni suudu niwre leydi ndin ni ñoƴƴamo ko woniri ñaamo kon artira ka nano ko woni nano kon artira ka ñaamo tawa ko fuɗɗode nden noon ha ñalade dargal haray ko ɗo woni battane makko woodi ganɗo goto waɗɗo gimɗi ko yaadi e darsu men gon e filloɗen no ɗum ɗon ardiri noon daroɗe wano ɗon o wi'i safari baidun wa zadi lan yuballigani wa quwwati da'ufat wal mautu yatlubuni wali baqaya dhunubin lastu a'lamuha Allahu ya'lamuha fi sirri wal alani أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني ما أحلم الله حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل إرق بلا رفق ولا هوني وقام من كان أحب الناس في عجل نهو المغسل يأتيني يغسلني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعني على الألواح منطرحا وصار فوقي خريل الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وحملوني على الأكتاف 4 من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحد منهم يلحدني فكشف الثوب عن وجهي لينظرني فأسكب الدمع من عينيه أغرقني وقال هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن وي mo ƴetti wastay woni ko kanko feƴƴi e mum wo safari ba'idun wa zadi lan yuballighani wo yaadu andum no woɗɗi jooɓaangon hewtinoyi taala wa quwwati da'ufat doole an ɗen ɗe ɗuytike wal mawtu yatlubuni mayde nden hinde ɗaɓɓitanmi wali baqaya dhunubin lastu a'lamuha miɗo mari dongal bakkatuɗi mi anda ittiri mum kono Allahu ya'lamuha fi sirri wal alani Allah no andi ɗi fof gundoji ɗin e keneji ɗin ana alladhi ughliqu al abwaba mujtahidan komi woni sokowo baafal hara miɗo tinni alal ma'asi wa aynullahi tanzuruni miɗo yedda Allah no sutilan ma ahlama Allahu anni haythu amhalani o hey muñal Allah sabu ko o nennaninmi hanno halkanmi ɗon fi yomi tuuboy ñande go wa qad tamadaytu fi dhanbi wa yastunini mi continue miɗo wadde on bone ɗon Allah no surrinmi ka annani baynal ahli muntarihan o a sikkay miɗo waali ka ɓeyngure miɗo waali alal firashi wa aydihim tuqallibuni miɗo ka danki hiɓe yiltiranmi ɗa mi accime minade joni wa qad ataw bi tabibin kay yu'alijani ɓe addi ñawdowo fiyo ñawdam walam ara tabiba al yawma yanfawni hande mi yaali ñawdowo on hino nafammi washtadda naz'i tampere nden ɓurti wa sara al mawtu yajzibuha mayde nden fuɗɗike atakude min kulle irqin e kala ɗaɗɗol ka ɓandu an no muusude bila rifqin ko alda e newende wala hawani ko alda e ɓuttende wa qama man kana ahabba nnasa fi ajalin immo non joni ɓurɗo yiɗude lan on nahwal mughassilu ni ya'tini
jonnon o ƴettalan o addalan ka loote ɗon yughassiluni o wiyo ɓe lootan fa jaa rajulun minhum fa jarradani goɗɗo e maɓɓe ari ɓortilan conci ɗin wa arani wa afradani o ɓortilan hani laaɓi o wallininmi ka hoore leggal wa awda'uni alal alwahi muntarihan ɓe wallinilan ka leggal miɗo focci las wa sara fawqi kharilal ma'i yanzifuni ɓe hibbi ndiyan e hoore an hiɓe laɓɓindilan wa askabal ma'u min fawqi wa ghassalani ghuslan salasan ɓe lootilan lootanɗe tati wa nada al qawma bil kafani ɓe noodi yimɓe musidalngal yo ɓe addu kasange on wa hammaluni ala al aktaf ɓe rondikelan ka balɓe maɓɓe arba'atun min arrijali worɓe nayo wa khalfi man yushayyi'uni hino ɓaawo an ɗowtoɓe an weldiɓe an huwodiraɓe an musidal an wa qaddamuni ila al mihrab ɓe ƴettilan ɓe addilan ka yeeso e wonenete juulirde wansarafu khalfa al imami fa sallu ɓe ari ka ɓaawo almami on ɓe darike ɓay kon imamu wonta yeeso yettiɓe wona ɓaawo wo fa salla thumma wadda'ani wo ɓe juuli e an almami on innilan bay bay par ce que goɗɗo juultake fure laaɓi ɗiɗi goto on en fof eɗen gandi ko non woniri wo sallu alayya salatan la ruku alaha ɓe juula e an julde nde tata ruku wo ala ɗon wala sujuda laha sujudu wo ala e mayre la allah llaha yarhamuni wa anzaluni ila qabri ala mahalin ɓe ƴettalan ɓe cippiniran doy ka qabru wa qaddamu wahidan yulahiduni ɓe ƴetta goto ko nadalan ka nder gayka kaɓe waɗi jiifa ley ton on ɗon o sornala ley ton wo fa kashafa alwajhu an fa kasafa shawbu an waji li yanzurani o itti conci ɗin ka yeeso an fiyo daran darde sakkitere nde ɓay o min yiidata heddike dargal hande kadi fa askaba damu min aynayhi agrafani wo gonɗi ɗin ko wullata kon juuri an wa qala o wi'i noon ɓay o gayni ƴawde ka gayka hullu alayhi turab waɗe leydi ndin e hoore makko wo wagtanamu husna sawab tore allah ya allah yaafo mo o yawtanamo sabu bakkatuji ko waɗi ko wo wataqasama al ahlu maali musidal ngal senditi jawdi andin ba'da man sarafu ɓawo ɓe huccutude ɓe accilanka gabru joni ɓe ittanike jawdi andin wa sara wisri ala zahari fa asqalani joni noon bakkatu siko suudu sooda noon ɗuba no daggori e no daggora si tawi ko otowal si tawi ko ɗum ɗo e ɗum ɗo no daggori no daggora siko affaire ɗum ɗon fop muɗum konko mi luttini ɓaawo ɗum fop muɗum wontanalam min tunka ɓaawo an o noon ya nafsu kuffi alal isyan ko ayyo wonki reno e waɗugol ko boni assalamu aleykum wa rahmatullah